nešto pitam, reci bilo šta, samo budi iskrena. Ako ima nade, pokaži to, daj na znanje, samo iskreno. Ako drugog nađeš, reci to, da se i ja snađem, samo iskreno, iskreno. Ako ima nade, pokaži to, daj na znanje, samo iskreno. Ako drugog nađeš, reci to, da se i ja snađem, samo iskreno, iskreno. Ako ima nade, pokaži to, daj na znanje, samo iskreno. Ako drugog nađeš, reci to, da se i ja snađem, samo iskreno, iskreno. Nedavno je objavljen konkurs za volontere i volonterke u organizaciji za djecu i mlade pod nazivom Osmijeh za osmijeh. U goste smo zato i pozvali Azru Bašić, člana upravnog odbora organizacije Osmijeh za osmijeh, koja će nam i dati više informacija o svemu ovome. Za početak, dobro jutro. Dobro jutro. Evo, šta podrazumijeva ovaj volonterski angažman? Pa volonterski angažman, kao što mu samo ime kaže, dakle pravi volonteri, radimo za dobrobit zajednice, kako bi bilo nama bolje i kako bi bilo bolje samoj zajednici. Dajemo dakle svoje te neke resurse koje mi imamo, sposobnosti, kako bi organizovali grupe mladih ljudi i djece da u zajednici prave neke promjene koje su vidljive i koje su za dobrobit cijelog društva. Za koja mjesta su vam konkretno sada potrebni volonteri radi koji ste i raspisali ovaj konkurs? Organizacija za djecu i mlade Osmijeh za osmijeh djeluje u 11 sekcija. To su Siminhan, Gornja Tuzla, Sjenjak, Solina, Krijeka, Tušanj, Lipnica, Husino, Bukinje, Centar i omladinski klub je. Bukinje i omladinski klub su dvije nove sekcije koje su krenule sa radom prije godinu dana. Desila se ta neka smjena generacija u našem timu voditelja koji sve obavljaju sve te, implementiraju sve te aktivnosti naše organizacije. Neki su otišli zbog toga što imaju neke druge ambicije trenutno u životu, završavaju se fakulteti, traže se poslovi i tako dalje, što je logično i što je spontan jedan slijed događaja, tako da smo baš iz tog razloga raspisali sada ovaj konkurs. Potrebno nam je ukupno 7 volontera za rad u sekcijama i to u sekciji, ne znam tačno sad kako ćemo napraviti tu reorganizaciju, vjerovatno ćemo sve voditelje malo istumbati, da tako kažem, razbacati po nekim novim sekcijama, tako da 7 voditelja se traži trenutno na konkursu. Koje uslove bi kandidati trebali da ispunjavaju za te pozicije? Pa evo ono što smo mi naveli jeste minimalno godinu dana iskustva u radu u nevladinom sektoru. Također prednost će imati kandidati koji imaju iskustva u radu sa djecom i mladima, što oni sve navode u svom motivacionom pismu i biografiji koju šalju na bosanskom jeziku. Također, ono što je jako bitno jeste da su timski igrači, da su spremni na timski rad i suradnju sa ostalim članovima tima, da su jako komunikativni, opušteni, nasmijani, da su kreativni, ambiciozni i uporni u svemu tome, jer vjerujemo da će nam se prijaviti i dosta ljudi koji i nemaju iskustva u radu sa djecom i dosta smo uvijek davali prilike ljudima, jer to je ono što mi volimo da radimo, da pružimo prilike ljudima, da im damo krila i
slobodu da pokažu tu svoju kreativnost, tako da vjerujemo da će se prijaviti ljudi koji nemaju baš toliko nekog iskustva, ali imat će priliku da se pokažu kroz tu ambicioznost, upornost, samoorganizovanost, s obzirom da će dobiti jednu sekciju, jednu grupu djece koju treba da vode, to je jedna velika odgovornost i treba da se nosi sa tim, tako da samo organizovanost, samo inicijativnost, prijedlozi nove ideje, kreativnost, komunikativnost, to je sve ono što je potrebno za jednog voditelja, također poznavanje engleskog jezika, spremnost na kontinuirano učenje, edukacije, treninge, s obzirom da često organizujemo unutar organizacije te treninge i edukacije za naše voditelje, jer nam je to potrebno konstantno da se edukujemo kako bi što bolje prenijeli znanje na djecu i kako bi jedni druge motivisali, kako bi učili jedni od drugih. Eto, to otprilike neke najbitnije stvari koje se očekuju od voditelja koji će se prijaviti na naš konkurs. Evo, da bismo privukli što veći broj kandidata, kako bi ti opisala u stvari tu poziciju? Šta je ono najljepše što dobije volonter, odnosno voditelj te jedne grupe? Ono što je najljepše po meni i što je najbitnije, jer i trenutno, pored toga što sam član upravnog odbora, vodim jednu od sekcija, vodim omladinski klub, radim sa mladima, jeste taj osjećaj zadovoljstva kada dođete na radionicu i kada u komunikaciji sa djecom shvatite da ste dobili tu neku povratnu informaciju, da ste uspjeli prenijeti jedan dio znanja na njih, a i svaki put kada dođemo na radionicu vjerujte da su to jedni toliko mladi, pametni, mladi ljudi i djeca od koje možemo konstantno učiti i koji nam usađuju neke životne vrijednosti koje nosimo gdje god da odemo, u bilo kojoj sferi društvenih dešavanja da se nalazimo, mi ispoljavamo to što tu naučimo i to je baš jedna prava vrijednost koju mi njegujemo. Evo, šta zapravo radi Osmijeh za osmijeh? Koje su neke najvažnije aktivnosti kojima se vi bavite? Najvažnije aktivnosti, ono što je glavno, jesu te sekcije i taj rad sa djecom. Mi jednom sedmično imamo radionice u svih 11 sekcija i one se uglavnom održavaju subotom i traju otprilike sat i po do 2 sata i to su nam glavne aktivnosti koje se održavaju svake sedmice. Pored toga, projektnim aktivnostima imamo isplanirane različite događaje i aktivnosti poput vesele olimpijade, Free Hugs Day mi također radimo, već smo o tome pričali u vašim emisijama, u gradu. Obilježavamo Međunarodni dan dječjih prava, Međunarodni dan volontera, Međunarodni dan prijateljstva, osmijeha i tako dalje. Od bitnih organizacija imamo skupštinu organizacije, imamo kamp koji nam je završna aktivnost. Svake godine on se održava u julu i on je pečat na rad tokom cijele godine gdje svi naši članovi dobiju svoj zasluženi odmor i nagradu za to što su radili tokom cijele godine i što su postizali. Šta sve te aktivnosti u stvari znači za djecu? Evo, kakva su tvoja iskustva u razgovoru s njima? Koliko je to njima potrebno? To je zaista jedna potreba i to se pokazalo iz godine u godinu kako mi djelujemo, da je rad sa djecom i pružanje prilike djeci i mladim ljudima da iznose svoje ideje i da ih implementiraju i da ostave svoj neki pečat u zajednici, da je to zaista njima puno znači, da o tome se danima priča, o tome se priča u porodicama, rodbini, u školi i to je prepoznato i to je stvarno prepoznato od strane zajednice, svake zajednice u kojoj djelujemo, gdje imamo odličnu saradnju i sa menadžmentima škole i sa mjesnim zajednicama, gdje svi prepoznaju tu potrebu da se pruži prilika i mlađima da oni daju svoj taj neki utisak, šta su oni vidjeli, šta je potreba u zajednici i da pokažu zapravo da se može sa tako malo sredstava, a sa puno truda, želje i volje napraviti nešto što je vidljivo i skrenuti, potaknuti ostale na razmišljanje da je to stvarno bila potreba u zajednici na koju neki prolaznik obični nije obratio pažnju, ali mi zbog toga što konstantno radimo sa njima i konstantno pričamo o tim nekim životnim vrijednostima i stvarima na koje treba da obratimo pažnju, pokaže se da je to prava potreba. Osmijeh za osmijeh je iznjedrio i veliki broj mladih lidera, da tako kažemo. Kako ste to postigli, zašto je važno uopšte
učiti evo mladi da postaju lideri? Tako je. Ono na što smo mi naročito ponosni jeste što u timu voditelja imamo baš veliki broj voditelja koji su potakli sekcija. Oni su godinama išli na radionice, godinama su se usavršavali i učili od svojih tadašnjih voditelja, tako da im se pružila mogućnost da apliciraju na konkurs nekad kada smo ga mi raspisali i oni su sada jedni mladi ljudi koji su puni energije i entuzijazma, koji sve nas motivišu. Kad njih vidimo, znamo da radimo prave stvari i da je to ono pravo što treba, na što Osmijeh treba da se ponosi. Jako je bitno jer smo mi s njima od samog ulaska u organizaciju, pratimo njihov razvitak i tu promjenu. I znamo kako je bilo na početku i znamo kako je sad i koliko su se te mlade osobe zapravo razvile u nešto više, koliko su postigle i koliko konstantno postižu i ono što Osmijeh radi jeste da im daje vjetar u leđa i slobodan prostor da lete gdje god žele, da imaju mogućnost da rade šta god, da su ideje, prijedlozi i sve dobro došlo i to je za nas pravo bitno. Šta nam Osmijeh za Osmijeh priprema za naredni period? Hoće li biti nekih novih aktivnosti? Hoće. Baš upravo smo u jeku priprema za početak rada. Sad smo imali jednu malu pauzu. Početkom školske godine počinjemo ponovo sa radom. Ono što nam slijedi u septembru jeste implementacija zagovaračkih aktivnosti na kojima to je jedna nova stvar koja se dešava u našoj organizaciji, koju naši voditelji i članovi su pripremali za septembar. Pripremali su svi, zagovarali su raznorazne aktivnosti, potrebe koje su oni ispitali u svojim zajednicama, školama, domovima i tako dalje. Tako da svaka sekcija ima jednu ideju koju je zagovarala i koja će sada imati tu implementaciju i koja će imati tu vidljivost, koja će postati vidljiva sada napokon u zajednici. Koliko smo uspjeli u zagovaranju, to je jedan jako težak proces i malo je konfuzno bilo za sve naše članove, ali su shvatili pojentu i pravo su zagovarali određene stvari, pa ćemo vidjeti sada očekuju nas raznorazni kuci u školama, biblioteke, sajam, organizacija u gradu koji će organizovati članovi omladinskog kluba i tako dalje. Uglavnom očekuje nas u septembru pravo velik proces jedan. Vi ste već vrijedni i sigurno da ćete to uspjeti sve da ostvarite. Na mladima je budućnost. Kakvu budućnost stvara Osmijeh za Osmijeh? Pa Osmijeh za Osmijeh ima viziju da konstantno i kontinuirano stvara nove male vođe u zajednicama, nove mlade osobe koji su spremne da sutradan preuzmu inicijativu i da ustanu i kažu želimo napraviti promjenu, želimo biti promjena u zajednici i želimo da mi gradimo svoju budućnost, kao što ste baš rekli. To nam je glavni cilj i u tome težimo konstantno svaki dan i kad god se probudimo, voditelj sekcija razmišljaju konstantno tokom cijele sedmice na koji način mi možemo utjecati na te mlade osobe, na koji način da potaknemo njihovu svijest, da pobudimo tu svijest, da razmišljaju u tom smjeru i to je baš jedan pravo odgovoran proces, ali ko to voli i ko uđe u cijelu tu priču, to mi jednostavno postane stil života. Gdje god se nalazimo, razmišljamo tako, promovišemo te vrijednosti, jednakopravnosti, sve se jednostavno manifestuje na svim sferama života. Evo, mislim da će nakon ovog razgovora veliki broj ljudi biti zainteresovan za ove pozicije za koje ste raspisali konkurs. Evo još jednom za kraj razgovora da možda pozoveš. Tako je. Evo ja pozivam sve mlade ljude koji su se prepoznali u barem jednoj stavci od svega ovoga što sam ja nabrojala, da ne oklijevaju i da apliciraju. Mi jedva čekamo nove kandidate, nove voditelje, nova iskustva da naučimo, da čujemo od njih, da naučimo i da razmijenimo zajedno. Svakako, dobro ste došli svi, aplicirajte, nemojte oklijevati. Azra, hvala što si bila naš gost i naravno sretno u nastavku. Hvala puno.